Kenyatta University bagwatanirite na cibitari ya Meru Level 5 na kinya thirikari ya kaunti ya Meru ni bathiurukite ntere cha nyambene kuthomithia antu gukonia ugwati na kinya bionaniria bia murimo jwa nyimba kenda guchotungata mbere ya murimo jwa arama. Ameru ni boritwe wikinya kiri cibitari cha Level 3 na 4 Matorene kenda kuthimwa nyimbo utheri gutina mari. Marion Karugi na Nteto Eche. Hii ni saratani ya koo. Ni mataro kuma kiri cibitari ya Kenyatta University Teaching and Referral ukonie murimo jwa kansa ya mumero. Cibitari je watanirite na thirikari ya kaunti ya Meru na ituo mwanya mwanya bia ugima ntuko ya narua bathiurungite nteresi nyambene bakithomithia antu watibwa murimo juu na kuboria uciumire cibitari ni cia Level 3 na 4 kuthima ngutina marei utungata boeta na mbere mweri juu. Twithirite turi mutaratarene jo kumenyithia mwingi jwa barani ya kariba kaunti ya Meru ubatubo guciumire ni kenda bakathimo murimo jo kansa jira cujikire na Kimeru murimo jo nyimba kire kaunti ya Meru murimo jo jwithirite juri ugwati bunene ni jo kweti na jo kerikana ni jo chumburite antu baingi boegama antu bakethera bagiteja into biao kana bakethera bagitonya athara ya ngarama cha cibitari kagite ne kaka bimya bitatu ire ni cibitari ya Kenyatta University Teaching and Referral Hospital ni gwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru batetheretwe ni Manchester University amwe na Manchester Research Cancer Research barabejite ndene muthetu jo kaunti ya Meru kuona ni mbio yongo tumite Meru ithira ithinene ugwati bwa cancer u na ndombe antu betu ba Meru bonde tuchumiria ni na wingi kagita gaka karato areterwa utungata bobo for free tumere na wingi tukathimo murimo jojo nuntu kansa ni twikite ugwati muno kire antu betu ba Meru. It is a serious zone, it is a serious problem. Actually we are losing so many people ja community ni antu baba ingi barato kuthiko ntuko nuntu bwa gwitwa gukurukira murimo jwa kansa Neromba ibeje bakampu na buru na neraba kejo kam ibambe batege kansa kaumora kansa imbi nuntu daito kutitokola into bibinge mwanya buga kansa je erumanya na into bila tokola into bibi mawe igategerwa ikoneka into bibi sasawa biomba kurewa na bitomba kurewa nuntu kitoka tegera kwena ndawa nyinge muno tutumira ndena imera bibi etoto kudija bora so tomba kweza mbuga ni imwe ikoreta mirimo ya kansa so thirikari ni ukire ibeje bathithe kinya guntu center ya gutegera kana center ya kansa ndene ya Meru. Antu ni baurito kumenya bionanirie be murimo juu jwa kansa ya mumero na wikinya cibitari ni mbere ya utalika mwiri. Tuko ya aramisi tuketha tuentere chaimenti nikenda tugetithia na mbere ntumirie kwira antu ciumirieni kire cibitari cietu cionthe ira ni cibitari cia Level 3 twina cibitari Level 3 na twina cibitari cia Level 4 antu ibomere kire cibitari u nikenda bakae utungata bu bara bakuigua uturo ne bwao ura muntu aciaria akari mero jwao ijwambiritie kugaruka ura bumba kugaruka mono irangie kambiria kugaruka miromo ya ithega tunia na bungi bura bukarikaira muntu niambiria kunywa gintu kemo kira twira kunywa kaigwa kia kuma muroma monga gwitabo kiu oja ura mandagitari jetu bethirite bakeresa indi nandi bugietu mono ni kwira antu bara bakuwa beno garuruku bachumerie ukeja kuthira wina ka symptom kanintini just something's right umiro tegerwe wonekane kethira kwambika ukethwa wina murimo jwa kansa ukethwa wina ju it is not a death penalty yamenyekana mapema ugatiritwa no karebo egaja muntu utage ayo mwiri ne kairi lakini rira tugakira ugetera monka mwicho no kigwa symptoms then egitare gakinya rimwe ugachithirwo menyekere wina kansa ikurire mwirine so ikathi na gutreat na gukafaina ruguti ungi kumba kuthithwa. Kiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua.